fogol séeréer mi xelemtaan nun bu baax xane nag kii garo meeke na Dak Médina fas yéene nu présenté benn émission neena a yoon séeréer nag o nanangaan culture nay kaman cosaan nay kaman fop ge kaman oxna présenté a nuun te refo ndeɓ nuun no ɓiy nuun a refo ɓiy no Koundiane mi xo top Gningue ndiiki émission ne ka xel jiga tous les 15 jours ndiiki pour nuun waag no fuudana gen kan kaɗ ka nuun abonné o den chaîne ne to ban weeco buso cloche de notification ne comme ça vidéo nu disponible na nuun waag ka nuun fuudo à temps émission ne nak ɓiin we xooyaade séeréer we tout particulièrement Ngoundiane ale genma Diack Mbourwaay Samel Cangaay ine xooyaade xa ɓiyen Ngoundiane we tout inchallah nuun ge kayode a xoox fa maire ge i ndefna Dakar meke fas yéene u lala nuun condition de vie ge ta reftina meke fo maag we i ndefna meke tamit mo ɓiy nuun séeréer refna kama Dakar i kaɗ kayo bo matin fas yéene fi fo ten émission présenter nu nuun a Dak Médina sans pour autant tamit i weecero nuun politicien ge refna kama Ngoundiane nuun tamit nu njuga ɓak den émission ne nuun we andoona kan fi'a maraîchage wala nuun fi'a éleveur bugo watna nelo gen liggéeya kama Ngoundiane wala sax me refeerna kama Ngoundiane aussi i gar kayo bona nuun watna nu nuun ndiiki pour gaaga jik tamit aussi kan xot ka no service commercial en tout cas Dak Médina wektanay nuun xa kom xe nugun bugna rek i kaɗoda in way meke pour ñëpp ta ref maçon ge refna meke mécanicien ge entrepreneur ge Dak Médina daal xaƴe dara a wektanay nuun xa komba hen din pour cela ni gen kan kaɗ ka ndikin abonné o comme ça nu waago jego accès na in bugun soxla na rek abonné o den site ne Dak Médina en plus nun cliquer o sur la cloche de notification